Mubunge wa Mara Kareke Mbiuki augite kaunti ya Tharaka Nithi ni batere kugunika bu kadha kuma kiri thirikari ya Kenya Kwanza akerekere mambura ja kuboreria nja Mutembei na Beantere cha wodi ya Magumoni. Kareke augite kaunti u ni irutanirie bu kadha kiri kuringira thirikari ya Kenya Kwanza kura netete na mbere na kuga muna kaunti kwigwatira ite mwanya kireo kia minister ni bakubatara kugunika nkuruki kuma kiri thirikari ya Kenya Kwanza. Nawe Professor Erastus Njoka ora watu agagitikia ugavana augite gute mutongeria atintika ende akaba kanya baritenguge yao. Mbuto ya thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi etongeretwe imurugamiri wa aruti wira wa thirikari inu Wilson Mureithi wa Mbiro kanichani ya PCEA Ntere cha Mabe wadi ya Magumoni kuboreria umwe wago Mutembei na Bea uranwe murugamiri wa bondi ya wandikani ya thirikari inu akithikagina mwanake Juliet Makeoni Jason uranwa wegina watabitha mbungu ura arwagira giti kia mubunge wa Ekuru kaunti ino. Poleni kwa sababu ya kuachwa na mama yetu. Mungu amemchukua kwa wakati ufahao na Mungu ataweka mikakati au ana mpango wa kuhakikisha kwamba mahali mama alikuwa amesimama Mungu atasimama hapo. Ikiathoni iki ara mubunge wa gicigo kia Mara Kareke Mbiuki augite ati gaka ikagita kaende meruka kire atongoria ba kaunti no kuthara mirandi ya uthina mbere kuma kire thirikari ya Kenya Kwanza nuntu bwa wira inene irabarutire guchwa thirikari ino. Umetutuile ndije umbwe tutaona kuona twina nafasi ya cabinet secretary taiji twina bendera twina PS twina mabasenda na ai position in government kwa utu represented kiala into ikukairwa kwa tukatutete kala undieji twina ba professor Kithure Kindiki ketiwali twina ma PS mamunde twina mo very critical docket my friend ntukona tugaterekera ku. Kareke ariugate kuri na ubatu bonene bo atongoria ba kaunti no kugwatanira kiriwetia mirandi eno kuma Nairobi. Tugwatanira tu elected leaders na para bange bekalirite ite thini the executive in government tumbe kuona tukaomba kuletera ntebetu maendeleo atia. Noe ura aendaga giti kia ugavana Professor Erastus Njoka ariugati we agapakanya atongoria barabathure barutire akariwira atakobakoria amwe ogu akiuga ati bakabatara gutariria wira era bakaigwa barutirite akari nyuma ya utongoria bwago bwa miaka 5. Honorable Kareke Mbiuki Monde Pato wana Murugala na Muthomi Njuki na ugire ntekalo matanga nuntu ngaide amathethire magana 18 na uga ni masapoti kabisa tabole onenga ira ngombe aku lonchi okamenenkela sirenji okamenenkela minus kila kitu kina mera leo taruteria mone boka ruta leo bitwenda meake eno etano ekithira tuone ria leo Rega kuma po anagotero aria rukethro ripo MCA Kithinji Saveanwe nairekanirite umwe wa baraba chindanagira no egitikia MCA wadi enu ya Magumoni kithurano ni Ekuruku Agnes Nkanya uranu mwe wa ntuba mujiojo achokwa wirani ya thirikari ya kaunti nyuma ya kubuta wira akithungira chiachani na beo kuga wega wauga anto macuthiro wa wira kwena mwaru mwe wa mucio uyu eta wa Wanjwa Nkanya Wanjwa Nkanya aruthirogu gwana siasa okasiasani riu sasa mani na Kithinji Kibiriti kira mubibiri yabo riu nuise aina namba ya wira na gwentu kona rete ngavana mucokia wira riu mundu anegotero theshime nu cokia Wanjwa Nkanya wira tutige kumona akebura kagoto amesoma asaidie familia. Kareke na Professor Njoka ibatumirita kinyamara ikikia wagibwa gwira kwiringira ndebe kirichiacha cha ugavana mwanka wa 2027 ndomithetia ntunga mathomithia engi kuma certificate diploma degree cionte lakini macioka athuba magaca kumburia wira nitwenda riu meciria mathie kurutha industries nikenda ntutamautu kwira kwa mandikwe mona gwa kwandikwa na umire university as vice chancellor kenda mbukanja tuthondeka mawira inde mutane ngera chance yenu ningume ya mukano anenkera ugatua ge family u kwina mwana wetu arotomete education
na ni akwenda nafasi ya walimu nine nkelo wembu milie nawe bonekerwa ngatetia in loving memory ya Mami Juliet na wegulu akandombagira akauga ngapa nwamberwa Tharaka Nithi County etagwa Lagwa wabaire atiriritu muno ni Bakareke Mbiuki etwa Muthomi wa Njuki wa katatu nawe ona kibao giandikitwo aratakia moderator akerwe kare kwa Mbiuki baba yao. Bwana Yesu asifiwe. Nkiripotera Weru Njuma kuma Ntere cha Mabegi chigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe Mbita wa Samuel Gaishima.